Asemo. I'm say me medi mareho ntumi ne di baby amete kranye ti areho ne ahuchiri nti benzimu e na medi mu senka setina ne ya senka me ne di wo benzimu hade enye mompa chaw mame why mompa GS for chaw because he say baby amete kranye he say me di benzim nti unua nti ye asetina na ye se nipa be di benzim unsa enye mompa chaw mame why agi wow. Fresh girl. The whole Ghana. Hey, what's up? What I say? In school, Accra no home festival or Fabra no challenge. The whole Ghana, I give a coffee.